Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay maipaay kada kayo ti part 30 compilation dito drama Manang Biyana. Kastimanti ko na ni Kabsat Indang. Dear Manang Biyanang, dayti kapadasa kakayat ko ngay padrama ken kaket idagtawan na kitinasurok a 60. Napaot ti biyag ti inami tanasurok a 90 titawan na idipimusay. Rogyak man nga rod tagsalaysay idi nakapsutan ni Nanang ket umadanin ti apit na. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matla ang ni tatangyaw Susan. Wan nga rod na naindang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Isumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Tahan nabayag ti pan nakalamay day di tatangyaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kastaya! Manungay matinauror yung nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga ruden manang. Kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw. Wano maiblender ti kanan na. Tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga ruden manang? Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod apit na na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang. Barang pumigsapay. Ipan nyo pa'y lang. Gastos manain. Kat anya nga rod. Ano san tayo Basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayo ni Nanang. No kaya't nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak ti mga ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka, manang? Wan, tababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuwana? Makitinulong akmat, Layda. Isayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, Nanang? Wan nga rod. Itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini Apong yo. Bayan tayo latan Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bale ta indakto sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kuwana. Amumay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip manay. Wan ka day gurdo. Danag munay siyak ti makamok ni Nanang. Apay lang amin ngayon nalam dito balay. Kit nagsaya at ti kasasaad na iji balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayon kahit anya kumaita. Kaya't kung ay papas at mga sikasukan ko na at dandani ka nga ron ti apinan. Malangarod asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutan. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni Nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mula kaya't ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangana. Nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Agudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni Nanang.
Kunak mo't ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mo't kayat. Inalam mo't ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rod mo't nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot, basta mapaagasan. Sana, tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lang ti bagina? Kaya nan, kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano aking mapso ni nanang sa mo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di ata matulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang, manang. Basta agtalinag ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa, Lakay? Ni anyat kukum ngay, inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanin na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro unong asikasuam saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pa'y digusan na ta sukatam kumamait. Pati daya perna di mo pa'y suksukatan. Disikan ti mang sukat no kaya mau. Makitam tikas ng aramin mau. Inalalam pa'y lang amin ijibalay nakabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublem ijibalay nakabagis mau. Napia ijay ta masikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y muta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Wala, gamit ti kasta pa nagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray at tabakatan. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam kat tagpakayon tapno adan tumaramat intun lamay na. Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. Ha? Agpakapitay tulangan inton katengtengaan ti lamay, Lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay? Baybay andan samat ijayan. Alangan tilangan ni apong dito'y balay, Lakay. Ang mga nusanda ang maasikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apong ijibalay daante. Di mon samot maasikaso ni nanang manang indang. Yawid min ijay balay, ta mga nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti idana. Italang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan ti bado na. Kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas to galiyaw. Wan, ambawk, baknang kayaw. Nakurapay kami laeng. Basit ti balay may. Sana kasi ti balayo ang mansyon. Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang. Alaki din, agawid kan, Layda. Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mo't lama asikasaw. Di ka pa'y may lutwan iti kanin na. Sursurando ka may, kila papanam.
Pampanawam ta inam ket amom lang arod na nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasaan mo mo't ananang timasagnan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau, Indang. Indang, inkakita ni nanang, sarsamot nga gang angas. Natayan. Samot, di mo't agang angasan. Uno, itaray ta ija ospital. Ay, isanan. Napangarodan pag subliyang pailaan. Ha? Kat anya nga rod taramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipakaamom ti papanawon ni nanang. Uno, awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasanungay layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ti pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ti pakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw. Basit ti balay may. Iso nga ibain nyo ti balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papanan ti imbaga ni Ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Sana wayuwaya nga adayo ijay. Sana kas dito balay nagbasit lang arodain. Nagipot pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Ala nga rod, intay makitsinda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo sagana tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Walang ti, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa makukwarta may. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami ang nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo matngarod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tay pa'y pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pa'y laang. Di pa'y lapan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong umay makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Kasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa iti itad ko nga abuloy ko. Awatin nyo ti sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya da ito'y ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa iti itad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsayaat kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mau. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo ipakan ka dagiti makilamay.
Pati dagitay gatas nakadulain. Dagitay tinapay, ang mga no ag-expire na gijaya. Saan? Kinitak ti expiry date na, mabayag pa'y. Di kalagbain iti kastangar aramidam. Tiyam mo da kabagis mo, naibusan ti intid da nga abas daw. Ang di daan mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na. Kano ngay ama ipumpun ni Nanang Manang Indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa'y nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo, ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni Nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun, ta naparagsit abakit. Natarake, iso akas lasaan na bumakbakit. Anya? Iso ayuray tayon takababain mat. Sapa imbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni Nanang day ja kumari na kat. Iso alamayan tayo pa ni Nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong aga po ija Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka mait. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man tipan nakatay ni Nanang. Ada nga min dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayam na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay gagayam ni Nanang. Iso adak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. Nay Manang Indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka dito nagkikita. Ay, minatayan kami ading ko. Natayan ni Nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak Manang. Ay, hagyamanak. Pakibagam tumang ngarod ka ni Nanang mo. Tanatayan ti bispren na. Nabayagan anatay ni Nanang me, Manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, adayumod ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay, siya kung timangtin, Manang. Anto'y ti sangaribo. Pasensya kayo na. Dahi talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ang tabuloy bakit? Di ka lang makaidid na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita kano manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayaw ni Nanang. Nabayagan na malamlamayan. Limo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron tegayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapospon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamot. Saan man ati lalawlawatam? Into na damakangagkan ka kababain.
Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itida amasida kan biskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mula dagiti umay makilamlamay. Di agbalon da, no kaya da? Ha? Amo damot ti sitwasyon tayo ti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrik na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay ay indang. Anay ko, tsaka balanan ti sakit ti tiyan ko. Pari ka tanak nga gagas. Maulawak pa yun. Grabe ti sakina. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kinkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom, ket masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutan. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti mauror nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay. Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo ni Nanang amay tabon. Ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tanusyak ti masurawn. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Tasaan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat tan ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, Manang. Diyay na or nga abuloy. Damag ko adakkel kano tinaur-ur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanante abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak ka, ti kasta nagbanagam. Gordo. Pwede ka agbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau, iso anapasamak ken kati kasta. Malaksid ka dagiti bato di tatyan mau. Adda pa'y sa balay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abuloy ngem kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, Gordo. Tapi akala tatimpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa'y. Aklunak ang nagbalinak nga agom gapu iti kinaman naging bubukod ko. Bana kapag babawyak iti kastaunay. Kat ita adulata ti agagasak iti bagik kat ikarkararag ko nga aging bagak kuman tap nagbiagak pa'y iti napaot. Alakastan, tigayim mo, indang. Alagagayam di tamanan ti nagpatinggaan, ti kapadasan ti may sakabsat, di ti darama tayo. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear Manang Biyanang, adda asawa ka na laing agbulod, no adda makurso na daan na buludan na.
No ti pa kiti kasta nga raramidan na apaanak met, isungawan maramidak. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatang. Amo matgayam ti ag-design iti balay. Kastimot balay ti aramidan na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Tatang. Nanta, buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga bentay palamay. Sige lang, tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mat, anasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa ilapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawambot. Katwan mat, daanin ata na bayagan na manugang taday jay. Nakaimimot pa'y da jay babae. Manipon nagbali na manugang taday jay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Fredo kat saan anaimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamad. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pa'y mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Into na tayo kaon, di dya kaon makabulawd. Bagbagaam jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na nga men, tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano din ang isubli? Adapay mo't tay may sa apalami. Duati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ang mapagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-aw hatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga kasjayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Iso nga ibagam ijay asawam, tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan ngayon sublik day jay. Awan to pa insub-subliw. Dahil tangamin ti madi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan nyo mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aut-utuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspus ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respetam. Kasano ko mga respetuan di kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulot kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw si pa nagsasaw na dyan manugang mau. Sinaan la ko mga minin nilang daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kanadamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kanakwada. Agkabaw sa ngamin na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng nagpabasol na dya babae.
pailiak, Lina, anak kao. Agpawit ka? Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tama panakaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumat laang. Itadkon ka na kayo na dyan, tatang. Mabit lang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga nuna isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka timpagatang ko tatang. Saan a manok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga akit sa anak mo't atulang. Tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga da suklina kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ayang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinan pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di ta sandom. Napintasan niya bakit? Barbaron samang. Wine, ta na minsan lakano nga inusar ni Prido ang manugang ta. Ginawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay saan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Di ka laagbain. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, padakang awan babain na. Napuskol tarupam. O mapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo dayjay. Kusit dayjay nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ijay balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit da dya. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amang ano pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, han! Tamanipod idi, han pa'y nga lakay kat kasjayan ti ugali na. Han yung gamin nga kanunungan ti kasjay nga aramid na tagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida Baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak aron Marta nagpudot.
Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay ng iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay, katuwa na. Alaan nyo latang tatang. Uray, tadyak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay, manjak. Mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka nga motor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ag tricycle laklaangag. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahe ka. Basta ag tricycle lak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha? Karyaw! Just kimot na motor. Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumutin kita padir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayab metang. Lekaw. Hala ka. Nadadaulan ti sango ti motor. Lekaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang ta mga yabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak, ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mat ngaminan ni tatang. Kasano ngay, pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mo na aya. Bayam, tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan atila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay atiriyon yawn? Into no may alawas. Ag-commute tayo na tawa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siyak tagmanehaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang wani Pridaw. Ay, way. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Huh? Saan? Masadutak. Nagsuswapang matladagi jay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunammatlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ore kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sana bala ita ininayadag tagmanehaw baraok. Uray inayadan nyo tatang. Talaga saan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matime. Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan mabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jay lisensyayo. No diyo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod ita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, Tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw iti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige Tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, san walugan day ta. Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray. Tay gayam ti anak ko paray.
taga Manilan sa kanunay jay. At ngamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangat lang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang haribulaag. Ha? Agpaisaw paray? Uy, paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wun Oray san ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y subliman agus Tapno saan da amamuan ngayon pabulod ko tilukan. Ay, wud paray. Isublik ba't lang ti malim na? Ang, ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa'y ti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na bakay. Natiliwak. Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, papabasulin dakmita na karnaparak ka na. Kan pang motor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pagpulod na. Ay nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare, sapay awanan di gayam ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rudan. Si ka nga rud ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok dita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangam pa'y nga rud iti sangaribo kano kunan nila kay ikaw. Ha? Ay, pasensya maray. Jak sumurot. Tasan ko matalugan na jay. Jayakin lugan ati ikuyog mau. Ang jakmat nga ron amot ayanan. Oray ti anak ko, di na amot ayanan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmat ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latang amin na binulod. Tulungan dak anak kau. Anya nga charamitak. Mabalod ak mutay. Di kay madanagan. Taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo? Kat kapilitan ang mga tayo Takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak kau. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko'y baga. Ha? Anya dayta, pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalod akaw ni tagnanayaw. Pag nakmam dayta napasamaken ka, Karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron bakay. Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisen nga. Ada pa'y laplanom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y nadidigra. Ala ba kahit saanay? Diya ako nagbulaw iti uray anya. Promise. Rumbang lang. Tano di kagnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwin ba kahit
Saan na pulos? Agkari ka, karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulog, nawatam. Ha? Ewan bakit? Promise. Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga niti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakastan, tigayem mo, pausta. Alagagayem ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Kasi man ti kunani kabsat Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakonkonsensya ak, adda nga minaramid ko pagbababawya. Ngam tapno nalawag ti amin, rugyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya, ket aganatak amang ikalaysakan kwa na. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, asawa ako ni Diana. Asawa ako. Asino a Diana dayta, Jano? Taga sa bali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, Di mi payla nakitkita dayta anubiam, asawa umaon. Sige, nanang. Yawid kunto no bigat di balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae, Jano. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damutin. Sapay la ko mga ruda. Mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kaya't da ka amam-am mo nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, tata. Kastamot kan ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan, tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalay sakon ni Diana. Janaw, di kay pala agdardarasunaws. Paliiwan nyo pa'y ba't nga umuna no talaga ada kayo tinaikaray para titunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal maysa, tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong maun, di mga sawa kan no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos kunak may. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang kaw, mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita ak kada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobiyam. Sigurado, adi na kaya't aparakin ka, Janaw. Amok jay nobiyam. Ado, tinagbalin nga asawa na. Kan ada anak day jay. Iso ada say-saya at no sinaamon. Amumuten ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo, tatang. Di yo kuman sasawan ka ni nanang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasara kami sayon to ibaga. Taawan to ti maramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Tauray siya katjak kayat akas kenkwana ti asawam. Pilyemut atay maikariken ka.
Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga di kay malapdan ang mangibaga kanina ng itiday ta, tatang. Saan yanaw? Isaw aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinubyak. Ahaha. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawan ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung mutan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala. Pangasim, di mo ibagbaga dayta. Aggulo lakit di dayjay. Kan may sa napalabasan dayta. Amo yung ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan niyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanita yana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apayakas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutat nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw man. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti day jay ababay. Bak na nga ta? Diyan mo kasla saan na mapagtalkan na dyan babay. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabali nga asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katianag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabuti nga main. Ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na day jay ababay. Awan maaramidan ta. Napay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang day jay ababay, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo namin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapadat ti pamagi ti babalasang? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, iso akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya? Nagtrabaho iti inuman, ngam kahera, sana waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano, mabainak san amakikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininam na maatatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mati makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ore asino ti may papaniti na palabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo, anilat sawon nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan.
Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda Jano kun Dayana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae da diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan da. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nanta o ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag, sigurado nga isukat nantaw ti anak ta. Tita amat ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta, diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana tapno sinaan nan na dya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumatan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Inton parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandikanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ni Dayana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi nakayat ni Dayana nga agbalin amanugang. Apay ka no adi nakayat? Imbaga na kaditi rason, nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Dahita kadilaeng ti imbaga na arason? Wan mo tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngam apay at ipay laagawid dagiti partidos ni Dayana, anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya, kakanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, Ay, di nakmanlukuan. Una nang, anak ni Dayana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga da ita idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Dayana no maamuan nyo ti kadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kat, sika ti mang biyag ka dagiti limang anak ni Dayana, sapay nagaduda. Agtinulong kami ka ni Dayana, nanang. Kanya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kung nagtumit ngamin ka norma. Jagla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Dayana. Agin babalasang ti jaskya babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot jay anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaidan da. Tapno makita ta ti trato ni Dayana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinawng narigatan. Aglangan ka iti trabahom ita Jano tama iliwak manon kan no may saal daw asaan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen.
Kan nagadon tilangan ko iti trabaho. Alamatan aglangan kan tag-relax tamanan. Agin idatakit ding agmalmalang. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabahom ita dyan, no? Manual dawon, adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikatakon iti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga agkaralangan ka. Say-sayangam ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawam, Bayam, ani Diana ti agtrabaho. Taiso ti adaw ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo dak. Pangalak ngay. Awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mat ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan na anam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awanan trabaho. Karne, agenrol man ang nagidi apo ko yaw. Apo ko asasawang ba? Saan may nga po ko nagijay? Saan ba't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga may asawam, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na, ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslasok. Kun saan na kanu nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputout. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli makaman. Saan man mo't at tila sasawam danaw. Tilalaw-law at might. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayo kat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimad. Ala. Mabit lang nga rod mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan numauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taami nakidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno at dalang may itid na kanya kakwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungot na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sa bali apapanan ni tatang, taninanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwon idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakal. Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni djanaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kumaan. Apay apilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawam mo't dyan no. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso ka na kayo. Pasensya kayong tatang.
Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang, ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw, Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga kon ti agpayso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo, di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impudno ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakat. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Anya? Sige, panawan kayo. Makamu kayo ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan, Jano. Gungkunana iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano, Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ninanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bagat. Mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam Janaw. Apay mo't ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbag tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. Nojak ko may imbagbag at may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysaya at nulumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tanudiyo pat ganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo tadiyo panawan ni nanang. Kasi mahit. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak manon iti trabaho. Pasensya kaila ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bay-bay amon na ita. Ta aklonak mahit nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay ajak bay-bayan ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensyaak. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko ng gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadag iti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho. Kat kanayon kumatapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaitawang pala nga nakmi ti asawak, iso dagiti latansyoman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, pigayem mo, Jano. Alagagayem ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, ti drama tayo. Kunani kabsat Rita, dir manang biyanang, imbakbakit ko ti kinaman nangimon ko. Taamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim-imunak ida. Nga uray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga uray na bayagan na napasamak dayta. Jack man amuta na singput-mut ti asawa. Ngam no apay nga agapon lata ni imon kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, Ante Berta, ni nanarita mo't jilim mabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't nakaisam ang lumabas dayjay no kwa. Saan ay ang best friend kayo, Ante? Idi ngam ita saanen. Linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti daytari ta. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, ah? Ay na,
Noan yaman ti diyo pagkinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, anti. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapiha kay Kidin. Ay na, atidog pa'y tibiyag ko, kaanakan. Dayji arita, amangan numatayad agos dayjay, tanaglukmag. Madlaw asan na healthy. Di yung may bagat ti kasta, ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya, masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburak pa lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket nagdapo akmat iji bangkag. Idi kwan, napanak nagsakate ti kanen dagiti kalding ta. Idi kwan, nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa lang idi. Idi panawan nga inarar mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayun ay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan? Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demot. Bakit kilakaitan maalampay lang mati agimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita karoba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko di bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gajay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Ket ikarigata ka? Basta di kan rumrumwar. Aga patan utob ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagudwat kilo a karne ti baboy, Mila. Nay, si kamagayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay gatagam. Kagudwat kilo a karnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaon yung nga umay gumata nga. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho iji bangkag. Sika kumaata sika ti lalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw? Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya iti day Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na na. Ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo di sa bali manan nga ex mo. Manan? Huh? Ayunay kamutan. Awan at di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tun tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit? Kag panunot ka matay ti mabalin mo nga uraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpacharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita? Wan, mangpalengkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapatos. Ha? Tangay di nakparwarain, adda na panunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunod ko tiyag negosyo, bakit? Mapalin ko apagkwartaan, oray adda aklang ditaoy.
Anya mo day tangay. Amok kag dait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day di tatang day ta. Nalanga raw. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula di tasango ti balay. Tapno mo dagiti tattaong agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal malaglag ti swelas na. Alanga raw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga, ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay, mawatakon. Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maaw-awatam kumalatan. No kas jay adi pumampansin. Insecure nga minday jay a babae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso ang nagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat puno magkanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Barang nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kanakan. Oh, dati bakit? Ito tira sa pulak itagmalmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Hanggang binto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra hanggang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudo. Nay, adaman na dait masapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kata sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Naira na laeng anabati dagita. Napick upon dagitay da duma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslani ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Dahil kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan na sayaat. Tsakon amaw ti pagluglugarak. Di husto ti atap kaw. Apamarang lang na tapanagdadait mau. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mau. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mau. Ay narita, adon atawan tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka. Kaslay di kalman lang ang napasamak dagitang ibagbagam. Di ore man 50 atawan tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mau. Dahito ito sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no dyan mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wan, amangan no maudin da ito'y. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak da ita. Anya, ay so sayang mat sapay nagpigsa. Ay unay matan ni Rita.
Di pa ila nakalipat nga aging gaita. Huwag nga raw, makao mga rodan tikas niya nga ugali na. Malang nga road go do, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Diyak lakit di kayat tiguba. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasama kan kada kayo. Taninanang mutan ti adda iji bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil kainam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga minagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod ak labasik. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May samot tamam. Kaya na mo. Ay na, talaga gayam nga awan nagbaliwan yun nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti na ito akin alakay ikaw. Maaramin ko pa'y ayamot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakit kayon. Ngam kasta pala tipagap-apaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kadi iti dayta a foreigner? Nabayagan nga agchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kanbay sa ubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inaram nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka nung arod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kuntakak ti kasinsin ko iti syudad tapno kadwayo. Nakasarita kun ti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa ilang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay tiar aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Hindi ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mat nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon na itainam. Amo lang amin kahit adyak mat inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang jay kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta ago daw. Umak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan akla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbuto nga iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan nga may sa. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam dyan, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin ingatangan di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na eh. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maama pa ni Jay ngay. Tilat atapan niyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga, trema. Ay, awan ni anti Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon ta nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka day limlim madakan niyak.
Traitor na diyang antem. Sarampiti nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta, nana? Ha? Ni, adandaan ti, nana? Ha? Nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Aday tadan. Sumungad tan. Ay, sige. Mapanak mo tayo. Agawid akaun. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanore dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagregatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka diya. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw niti kinaman nangimon mo bakbakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam amapang kay gestor. Sana kun nga gimon. Basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalay. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na, tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti foreigner apaki asawaan? Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti foreigner. Si kamat, di ka lamaangawin lakay. Kung kunaklaan mo't, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay la ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalangan. Mabainak la amapan. Kalpasan ti kasdyang inararamid mo. Naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko pagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Kapuriner pa'y. Saan la siyak ti inaram da abakot, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabiik. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan oray siyak. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawandakan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabos. Mababainak ka na kayo. Ala, lipata munday jay Rita. Basta siyak, naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti foreigner anak yasawa Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan.
Nagmayat nga may nantibiyag da berta kan Mela. Baknang dapayan. Nasingput nga may nagidya at tao. Isa napintas mo tinagbalin ng tibiyagda. No napintas nga min ti ugalim, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan tinapintas tibiyag na ita. Ay, awan nga roda. Makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si katinakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Negodo mo, tila'y bagbaga naman ay. Katapay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anadan tayo ti anak. Agyaman nakgodo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot ka, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga rod ti kari kita sawak kat nagbalbaliwak. Kat ita naragsak kami nga agdandan na, tasaan kami nga agapapa. Alakastan, tigayim mo, Rita. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, da ita pakasaritaan ti may sakabsat, diti drama tayo.